مرشدنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول بابازی بلند: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واوینکھنا کربل کے لال زارن اخسلا. واوینکھنا کربل کے لال زارن اخسلا. سری واوینکھنا کربل کے لال تریش تین تاب دارن جان سارن تام تریش تین تاب دارن جان سارن. خاندان آل رسول جنگ لڑا رود باطل. خاندان آل رسول جنگ لڑا رسول باطل. تیرنے آئی سین دارا خون جامائی گئی رنگا. تیرنے آئی سین دارا خون جامائی گئی رنگا. واوینکھنا کربل کے لال زارا. اب اس اخسلام بوز اخسلام بوز اے امام آل مقام. اخسلام اخسلام
اے ایمان لے مقام سردی آن گئی زیر خنجر سر ماج کو بطل سردی آن گئی زیر خنجر سر ماج کو بطل سر بلندی شاہ حسین پور اترا امتحان پیش رہتن تاب دارن جانی سارا اکسلام دبسوال نکنا کرب لال زار سری بنو سباب نکنا کربل لال زارا اکسلام دوز اکسلام دوز اے ایمانی لے مقام یا لشکری کے اکسلام پیش در خدمت شہدائی کربلا رضوان اللہ تعالی مجمعین یا اللہ یہ سلام واتنا در خدمت شہدائی کربلا یا اللہ دینہ امام سانین سلام اخ جواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ آج یسی حاجت دست کرتے روا یا اللہ آج کرسین ظاہری حاجت روا آج کرسین باطنی حاجت روا یا اللہ کوری مالن کر پرد پوشی گبر مالن کر یری ایال بارن کر پن یری یا اللہ شی بیٹ گنہگار یا اللہ آج شی مگان تشو گفار آج کرسانین گنہ نفو اتکریوز بلند یا اللہ آج کرسانین گنہ نفو آج کرسانین حالن پر رہم آمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی سیدنا محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین